Asinivusele maswadla amahle ke ehlelweni Sive Siyatfutfuka libito lami ngingiJohn ngakaphireza isibongo kwimvoto lenkulu nanamuhla ukuthi bese ngaphindze ke sidibane sitokhulumisa ke indzaba tentutfuko leyendekako ke eveni laKangwane ikakhulu kade ke sibuka ke imali lefakwa ke ngihulumende welive kusukumiseni ke imisebenzi yentutfuko etifundzeni ngewehlukahlukana kwato ayihlanyela kani ke inkundla ngenkhundla kuleto ke tifundza evikini liphilile sente ke sicephu sele 25 sibuyile ke namuhla senta ke sicephu se 26 kodwa solo ke sidinde kiyo inkundla yase NKOMIYAHLABA lekwinkundla lensha lesicaleke kuyibuka ke evikini liphelile saveta ukuthi uhulumende lenkundla uyikhiphele ke imali etigisi letinge-30 nengcenye 30.6 million kusukumisa ke imisebenzi sivetile ukuthi iNKOMIYAHLABA usesifundeni ke sakamanzini kanti ke unebantu labati 12,000 imisebenzi esiyibonile ke evikini liphelile kulolu hlelo ifaka ekhathi ke kusukunyiswa kwemabhoholi lamane kuyo le yankundla sabona ke uhulumende asukumisa ke imisebenzi ke yemandi lahlobile lekuyimali lakakhiphe ke 13.6 million emalangeni siphinde ke sambona uhulumende asukumisa ke emabloho latindile kuleyanza ukuthi ke abantu bakhona bakwadi ke ukuthi bahambe ke kangcono sibuya ke siyachubeka namuhla maswada kithi sitawubuka ukuthi ingabe uhulumende ngimiphi leminye ke imisebenzi ikakhulu kade ke lesibuthanzile ngelenkundla kulandzelela kakhulu njengoba ke sitabe sibona ke namuhla ehlelweni imetama yahulumende ukusukumisa noma ke kucinisa kakhulu kade ihlangothi ke lotemfundvo njengoba ke akheke tikolwa ke letine ngekwehlukana kwato ke kuleyanzawo noma kule yankundla imali akayichithile ke uhulumende khona ke ekwakheni ngetikolwa imali letigitsi letilishumi nengcenye 10.5 million emalangeni sithe kasisonzelele ke letikolwa nitibone ngasinye nangasinye ukuthi ngabe uhulumende sohambeke kangakanani ekusukumiseni noma ke ekwendeni lo emsebenzi wekwakhadona ke tikolwa. Lenkundla yakuNkomiyahlaba nayo ibe ngulenye ngetinkhundla takuleli letizuze kakhulu ngasehlangothini lekusekela temfundvo emikhakheni leyahlukahlukene. Tonke itikolo letingaphansi kwayo lenkundla tizuze ngekufakelwa umshina noma kwegezela tandla. Lokungumsebenzi wekulwa nekubhedvuka kwesifo se-COVID-19 phecelezi the installation of COVID-19 hand washing basins for all schools. Sesibuka ngamunye umsebenzi wetikolo lapho uhulumende lafake khona imali ekusekeleni tona temfundvo kulenkundla kuma kanjena. Sikolo lesiphakeme lesisha sibuyeni high school sona sizuze ngekuthi sakhe emaclass ekufundzela bona abafunzi kwadise phela ukuthi sishasha. Imali lesetshenzisiwe kuso lesikolo ibalelwa ngetulu kwa 1.5 million emalangeni. Kuyavela ukuthi lesikolo sitoba lo sitolo lukhulu nasesiphelile. Kulandzela ukuthi bafunzi bebakathe bahamba sigaba lesitse nabaya etikolweni lokubalelwa ku 13 kilometers. Buchopho bemphakathi wasesibuyeni umnumzane Siphonyamani ubonga kakhulu lona lo sitolo lahulumende ngaphansi kwesikhwama saka RDF lokusikhwama sekuthuthukisa tifundza. Uthi kube bekungenjalo liphupho lekwakhiwa kwesikolo belingeke lifezeke. Uthi umgomo wabo bayinkhundla ukuthi lesikolo sakhelwe onke emaclass kusuke ka form 1 kuye ka form 5 kanye nato tindlu tabothishela lombala. Lesikolo kwanyalo sisakhiwa emaclass aka form 1, 2 and 3. Cha sinenjabulelo enkulu kakhulu ngekwakhiwa kwale high school. Yakhiwe ngalesikhwama se-RDF sikhwama lesacanjwa ingwenyama kungaba kuyibonga kakhulu nje ingwenyama kusendela lesikhwama siyasibona sisite kakhulu kulesikolo lesi ngicabanga ukuthi sive besihamba kakhulu lokufaka ekhathi mine nendvuna yalomphakathi sasifunza khashane ensenga nasingabe besiya kulesikolweni sasihamba ekuseni nga5 siyawungena nga8 esikolweni. So ubuke ukuthi sasihamba nga5 siyofika nga8 sibuye nga7 la ekhaya. So sasihamba more than 13 kilometers kuye esikolweni. So nyalo ke so tawuhamba kilometer ufike esikolweni nangabe ukhashane kakhulu kulesikole. So ngaba kubonga nje kubandla kancane nendvuna yakhe babe mabandla ukuthi basisite lokuthi bagcugcutele lesive ukuthi sisibone lesidingo salesikolo ukuthi sibaluleke kanganani. Sihlalo welikomidi lesikolo umnumzane Solomon Masilela ubonga kakhulu lusito lwahulumende njengoba uthi lesikolo siyingqayizivele kulomango wabo kulandzela ukuthi bafunzi bese bahlupheke kakhulu nabaya khona etikolweni kangangeke ukuthi bebahamba sigaba lesingo 13 kilometers njalo ngelilanga. Sibonge kakhulu nje nkosami ukuthi bavumeleke ukuthi abantu lesikole sakhiwe le high school la esibuyeni sibonga kakhulu nje nahulumende sicela ukuthi naye inkosi yami mana sisekele naye asisekele uhulumende nkosi yami ukuthi naye
acele etinini into enkosi yami ukuthi lesikole amane sakhiwe kube nentuthuko lenhle la enzaweni yasesibuyeni lenzawo inhle kakhulu yala sibuyeni ibonakala noma uhambaphi ukuthi nasa sikole silapha kuyakhiwa lapha singabonga kakhulu nje nayo uhulumende nkosi yami asiside nkosi yami ngibonga ke nabo batali nkosi yami batali basebentile kakhulu nkosi yami kwakha lesikole nje nibona nje thina libonza tiyakhiwa nani batali nababona nje nabo ukuthi abayifuna lentuthuko bagcwele la kuyasebenteka bonkosi siyabonga nje kakhulu nkosi yami ukuthi inkosi ayibusise basiphe nkosi yami labangasipha khona amen. Indvuna yenkhundla yakunkomiyahlaba make Daisy Dlamini uthumisa kakhulu uhulumende ngekuletha yona intuthuko lekhonsako ikakhulu lena emimangweni. Uthi lokwakhiwa kwalesikole lesiphakeme Sibuyeni High School sitokwethula umthwalo kubafundi ukuthi bangasahambi isigaba lesithi nabaya khona edikolweni. Uthi labanye abafundi bebahle balengela engodini yokwemuka nalinako ehlobo njengoba uthi bebewela imifula lemikhulu fana neGreat Imbuluzi. Namhla sinekujabula lokukhulu ukuthi sitawu khona kuveta kuja imfokoto yethu siyinkundla kanye nemango wasesibuyeni ngana ngumsebenzi lokuqalile wesikolo lobo kade uyingcinamba lenkulu kwathi sekuthi la esibuyeni kunesikolo lapha kune primary endangesheya kunalenye primary yasevubula leni sinamakhelwane wethu ngala kuthiwa kusekudzeni kune primary nakhona so nje sinetikolo letintsatfu letita ubenefita kule high school lena. Sikolo lesincane ivusweni primary school sona sizuze ngekwakhelwa emaklasi lamathathu lapho uhulumende asihlabe ngesigozwana khona ngemali lengo 750,000 emalangeni kwazuza abafundi labali150. Lo munye wabothishela kule sikolo Phiwa Dlamini ubonga kakhulu lolusito lokwakhelwa uthi letakhiwo tifike ngesikhathi lesifanele. Umnumzane Dlamini uthi bafundi bakule sikolo sakhe bebango 529 bese kuthi bothishela baso bali14. Uthi labafundi balesikolo bayezama impela eluhlolweni lavelonke njalo ngeminyaka. Bantwana bayaphasa mphathi and nale lugqozi lokuyesikolweni uma ngabe kunayitakhiwo letisha nje bantwana they are so motivated bayajabula ngetakhiwo tabo lebakhelwe inkundla sebenzisana na micro project mphathi. Uthi ingcinamba lebhekene nalesikolo sakhe kuba bede lihola lekubambela imihlangano lelingaphinze lisetshenziswe njengelihola lokubhalisela luhlolo lwabafundi. Lokusho ukuthi singabonga onke ema stakeholders etemfundo lokho siqale etulu kubaholi sibonge iNgwenyama sibonge uhulumende wayo iNgwenyama sibonge bominister nabo REO INKHUNDLA sibonge umphathi our former head teacher Mr Mabelesa bese sibonga nekomiti nebatali bonke nje abafaka isandla even nema sponsors abafaka isandla ukuthi sibe netakhiwo leti kanjena siyababonga shengathi bangete bagcinwa ngisina nabanye babasite nanathi iphindze futhi basisite sinalamanye amaphupho lesafisa kwafeza. Mkhulu kakhulu ke umsebenzi lo wentiwa ke ngileli bandla lesiladinga ukuthi ke iNKHUNDLA committee lefaka ekhathi ke lilunga leParliament lifaka ekhathi indvuna yeNKHUNDLA kanye ke nabucopho ikakhulu kati ke maswada atawuvumelana nathi kulohlelo ukuthi boba bebucopho bayingcenye lenkulu yekuletha ke intuthuko emiphakathini noma ke inkundleni bayisukumise ngekwadi ke tidzingo tawo ke maswadi lapho kahle likhona njengoba ke sibonile kufakwa ke kwemanti naleminye ke imisebenzi lekusukunyiswa ke kwabogesi kuye kibe ngibo ke ikakhulu kati boba bebucopho labalenzelela leto ticelo bathi sebenze leto tindzaba tize tiyawufika ke enkundleni tigcina ke tithole yona ke imali kuhulumende ukuthi ke ilunga leParliament nanalo lifaka ke imandla ukuthi leto timali tigcine ke tiphumile yinto lenhle lesiyithumisako leyo kubambisana kwalabo ke labakhethiwe bakhethwe ke Sive njengoba ke sibonile tikolwa setakhiwe lapha ke enkundleni yakunkomiyahlaba kwakhiwa ke laboratories lo itolo bongacabanga ukuthi kumbe laboratories latawutholakala etikolweni lethezingeni lelisetulu emadolobheni kodwa ke siyatibona ke tikolwa takhelwa ke laboratories letawenda ke bafunze ukuthi nanabo ke bakhaliphe bakwati ke kuthuthuka baye ke embili. Lesikolo lesiphakeme ivusweni high school sona sizuze kuhulumende ngekwakhelwa emaklasi lamathathu indlu yetekuphekela home economics lab kanye nelikhishi lekuphekela abafundi ngemali leseyiyonke lengu 1.5 million emalangeni. Bafundi labazuza kule takhiwo babalelwa ku250. Lama class lamathathu abite uhulumende imali lengu 750,000 emalangeni. Kwase kuthi lesakhiwo selikhishi sona sabita imali lengu 160,000 emalangeni. Indlu yekuphekela pheceleti iHome Economics Lab
yona ibite imali lengu-600,000 emalangeni. Thishela lomkhulu kulesikolo sasevusweni high school, umnumzane Ndabenhle Nsingwane, uthi lesikolo sakhe sithuthuke kakhulu. Uthumisa kakhulu uhulumende wembube kanye nayo inkundla yakonkomiyahlaba ngokubasekela basikolo. Siyabonga kakhulu kuhulumende. Tikhona kona tidzingo letisekhona njengoba lesikolo asisesesisha. Baphinze futhi uhulumende wasichasa ngokuthi asakhele indlu yetekuphekela, consumer science lab. Kulendzawo lesikuya sevusweni kuqaqa ngalokusobala ukuthi bantwana bayadzinga kunikwa lithuba lekuthi intfo batiphathe ngetandla nabafunza kungabi sencwadzini kuphela. Le consumer science ibanika lona lelithuba lekuthi baphathe letifundvo. Ngicabanga ukuthi kufunza kwabo kutawuhamba kahle impela sekakhona umuntu ukuqinisa ngalapho anelikhono ngakhona. Thishela lomkhulu kulesikolo, umnumzane Ndabenhle Nsingwane, uphinze wavakalisa kubonga kwakhe lokukhulu enkhundleni naye uhulumende wembube ngekuthi aphasise sakhiwo sendlu yekuhlala bothishela, i-admin block, ngemali lengu-1.2 million emalangeni, bese kubhekeke ukuthi sicale kwakhiwa. Uphinze uyaveta ukuthi bona basikolo baneliphupho lekuthi kucalwe kufunza tifundvo temakhono, pheceleti ema-vocational studies. Nsingwane uthi nakhathali lokhu babambiseke kahle kulo msebenzi wesikolo, uyakhala ngetindlu tekuhlala bona bothishela, uthi dincane. Siseswele nje ukuthi sibe nabo bothishela labenele. Noma ngingakafiki kulabo thishela asengicale kule tindlu tabo bothishela. Tindlu tabo atikapheleli. Kunabo thishela labaqhamuka ngaphandle kusuka mhlambe eNgwane Park utofika la evusweni on daily basis kubi kakhulu. Lazelana bothishela basakhona ukufika esikolweni ngoba umgwaqo sekubi akuhambeki neze. Siyadzinga vele lusito lapho ekwakhiweni tindlu ngisho nendlu yakhe thishela lomkhulu kusete la esikolweni naye uhlala ngaphandle. Lusito lusadzingeka ukuthi abe nayo indlu nayo umsebenzi atowubuka dudane. Lesikolo lesincane iMvubula Primary School sona sizuze kuhulumende ngekwakhelwa indlu yekuhlala bothishela, pheceleti i-semi-detached ngemali lengu-860,000 emalangeni, kwazuza bothishela nababili. Lo munye wabothishela kulesikolo make Condile Ncumalo nobekamele thishela lomkhulu uthi impela tihlathi setivakashela tindlebe kulesikolo kulandzela ukuthi uhulumende abakhele indlu yabothishela, i-semi-detached. Lokhu sikhuluma sekuzuza bothishela nababili kuso lesakhiwo. Uthi linyende labothishela licashe edolobheni kaManzini ngenxa yekweswelakala kwadodindlu. Sibonga micro project ke ngetindlu lasakhele esitona sibothishela dinhle kakhulu natetla ngemuva emva kwami dinhle kakhulu kunemakamero lamabili kunagezi kunemashawa kunetitofu mawukhona nje lasekhaya ukukhohlwe kancane kuhlala ngakhona. Thishela Condile Ncumalo uvete ukuthi lesikolo sakhe iMvubula Primary School sinemathishela la imfica kanye nebafunzi labangu-252. Uthi saqala kusebenza ngeminyaka wa-2013 kanti sesikhonile kukhicitela tikolo letiphakeme letakhelene nazo letifaka ekhatsi Sigombeni High School, Sombotse High School, Boyane High School, Mbekelweni High School kanye naletinye. Ngakulokunye buchopho bemphakathi wasesigombeni umnumzane Mncedisi Dlamini ubongela lesikolo ngalesakhiwo. Bothishela bekufuna ukuthi bahlale emadolobheni kaManzini besuke ngetimoto betela esigombeni laMvubula Primary batofundzisa. Kodwa ke ngaloko setakhiwe nkosi yami sebakhona nabo ukuthi bakhona kulala ngoba kunelingcinamba la lomgwaqo usikahle umalina bekusho ukuthi thishela ngeke bafundzise abantwana ngalokuthi liyana litulu angeke betela esikolweni. Ngaloko sebakhona ukuthi bafundzise abantwana ngoba bothishela sebalala khona la esikolweni. Siyabonga kakhulu nje vele uhulumende abambisene micro project netiko letinkhundla ukuthi sakhele le structure lesingaka lesiphosa sithathe imiliyoni. Lesikolo lesincane Sibuyeni Primary School sona sizuze kuhulumende ngekwakhelwa emaklasi lamathathu ngemali lengu-750,000 emalangeni. Lo mabili awo angashintshwa ukuthi abe lihola uma kunesingeko, ikakhulu ekubambeleni yona imihlangano kanye nekubhalisa luhlolo lwabafunzi. Ngekusho kwathishela lomkhulu kulesikolo, make Nomsamalinzisa, uthi lesikolo sakhe sinebafunzi labangu-278 kanye nabothishela labalishumi. Uthumisa lolu sito lwahulumende ngoba uthi lamaklasi bebanawo abisanetha. Siyabonga kakhulu enkhundleni yethu yaNKOMIYAHLABA ngelusito lelu labasinikete lona lwemaklasi ngemaklasi labasiphe wona angu-4 lalankhala amabili uyakhona ukuthi uwende lihola
lawo beswadzingela ngalokuthi besine challenge ya grade 7 wethu ukuthi nakubhalwa i-exam kufanele ukuthi lo grade 7 occupy emaklasi lang-2 kanti inyalo sesitaba kahle sesitakhona ukuthi sibe nelihhula lapho khona bonke abantu bethu batawubhala kahle babonana ne-invigilator wethu ababona kahle. Lo thishela lomkhulu walesikole lesincane sesibuyeni uthi emaphupho labanawo ngalesikole sakhe ukuthi bakhe indlu yekuhlala bothishela phecelezi i-administration block kanye nendlu yetekulima i-poultry house. Sine challenge yetindlu tabothishela. Bothishela bami bahlala kabuhlungu, bahlala ngabo 3 endlini iyinye. So na uhleti kabuhlungu nasemsebenzini ubese awusakhona lokuperforma kahle. Kanti ngalesikhathi uhleti kahle konke kuhamba kahle nalemsebenzini. So siyacela nje tinini tenkosi tisite na hulumende wethu wakangwane asisite. Sihlalo welikomidi lesikolo umnumzane Musa Hlophe uthumisa kakhulu uhulumende ekubambisaneni nenkhundla yakunkomiyahlaba ikakhulu ekuletheni intuthuko lekhonsako kule nkhundla. Kungaba kubonga nje singaqedzi kuhulumende wethu ukuthi akaqhubeke asisekele elusitweni lolungaka ngoba kule tintfo leti nathi tholakele kuyabonakala ukuthi umsebenzi uba muhle nelesasasa liba lesiseduse ngisho ukuthi awu sine ukuthi bongela nje kakhulu kuhulumende wethu usibambisa nalapho simikisa khona iticelo lokuthi tiphase ugcine umsebenzi njengoba nibona nje umsebenzi waSibuyeni umsebenzi mikhulu kakhulu lekhona si. Ngakulokunye umthwalo Nkosi Anthony Dlamini lobongela indlunkulu yaseSibuyeni uthumisa kakhulu yena uhulumende ngekusekela sona Sive sakhe ekuletheni intuthuko yanoma ngoliphi luhlobo ikakhulu emimangweni. Uthi lokwakhiwa kwetikolo letisesigabeni lesiphansi naleto letiphakeme kundlondlobalisa kakhulu donate emfundo kuleli. Sinokubonga lokukhulu kuhulumende nabo obongele basesitile ekusefaliseni na umthwalo ngoba embili thine sifunze kubokhanyeni safunza kubo azombotse ikola tethu vele tati khashane kakhulu sibongela nje labantwana besibuya nathi singasakhoni nekulala sithi ekuseni sithi siyavuka sivuka ekuseni sitsiniwe kodwa kupite ukuthi sihambe siye esikolweni sibonga nje ukuthi tikolo nyalo setibe dudane sibonga nje kakhulu high school nale primary. Lesikolo lesincane seNyumbuluzi Primary School lokusikolo lesingaphansi kwalenkhundla yakunkomiyahlaba naso sizuze ngekufakelwa fenisi lomusha lapho kufeniseleke nayo ingathi yabafundi nato tindlu tabothishela. Imali lesetshenziswe nakufakwa lo fenisi ibalelwa ku285,000 ngekusho kwelisekela lathishela lomkhulu kulesikolo Makezane Lehlophe. Uthi lesikolo sakhe sinebafundi laba423 kanye nabothishela laba16. Sisikolo saseNyumbuluzi sitha sendlulise ekutibongela kakhulu enkundleni ngalolisito lelisinikete kona sithi nje abangagcini ngathi nakulabanye letinye tikolo ababasite sibonga kakhulu. Sesifike ke maphethelwe naloko elihlelo maswahla amahle besikhathi sibuka ke inkundla yakunkomiyahlaba lekuyinkhundla lensha letindeke lapha ke sifundzeni ke sakamanzini lekuyinkhundla lenebantu labatinkulungwane letilishumi 12,000 kanti ke imisebenzi yentuthuko lesiyivetekele lohlelo kusukela evikini leliphelile uhulumende ke uyakhiphele ke imali lengo 30.6 million emalangeni imisebenzi ngekwehlukana kwayo kanti ke uphinze wakhipha ke imali uhulumende lengo 90 million emalangeni kuwakha ke umgwaco noma ke kufaka ke litiyela phecelezi iProbase 15 kilometers sebahamba ngcono ke bantu basenkundleni ke yakunkomiyahlaba kanti ke sidabuka kafishana nje lemisebenzi uhulumende la kayisukumesile lapha lokufaka ekhathi ke umsebenzi weMandila Hlobile lobiteke imali ngo 13.1 million emalangeni kwakhiwa ke kwengome low level bridge lebiteke 5.9 million emalangeni kanye ke nekwakhiwa ke kwemvubula suspended bridge lebiteke imali letigitsi letisikhombisa 7 million emalangeni namuhla ke besibuka kakhulu kati ke imisebenzi yetikolo kuthuthukiswa kwato kwakhiwa ke
dabothishela ema-laboratories nalokunye uhulumende-ke lapho ukhiphe imali lengu-10.2 million emalangeni. Kanti-ke sibonile nekwakhiwa-ke kwelidiphu lelibite-ke imali lengemakhulu-ke latinkulungwane lingemakhulu amathathu 300,000 emalangeni. Kanti-ke nebantu bakunkomiyahlaba sebaphila ngconywana njengoba-ke uyakhanya gesi ngaphansi-ke kwemsebenzi watiwa ukuthi i-rural electrification scheme lapho khona uhulumende akhiphe-ke imali lengu-6.8 million emalangeni. Sive Siyatfutfuka sikubona-ke la kulolu hlelo Sive Siyatfutfuka. Libito lami ngingiJohn Ngwakaphirez. Siyabonga kakhulu maswahla amahle kuba nathi-ke ehlelweni. Jehova kasigcine siteke sibonane ngalokudako evikini lelitako sesibuka-ke lenye inkundla. Nisale kahle.